Kaže, ne radi mi joj ništa, a ipak je oštećena. Da li uopšte znate koje vrste oštećenja kose postoje? Postoji mehaničko, fizičko i hemijsko oštećenje kose. Mehaničko oštećenje kose nastaje usled nestručne ili preterane upotrebe aparata za kosu, gde spadaju figara, prese. Pen takođe, ako se nestručno koristi, može da dovede do mehaničkog oštećenja, razni stajleri i tome slično. Fizičko oštećenje nastaje usled agresivnog ponašanja prema kosi, odnosno zatezanja kose u jako zategnute repove, upotrebom neadekvatnih gumica koje kidaju kosu dok su na kosi, onda držanje dugo mokre kose u peškiru nakon pranja, agresivnog češljanja. Garderoba takođe može da dovede do fizičkog oštećenja, ako se kosa mrsi i kači na delove garderobe, kao i recimo drške od torbe, znate kako je to kada vam se umrsi kosa u dršku od torbe. I naravno hemijska oštećenja nastaju usled upotrebe hemijskih proizvoda za kosu, gde spadaju boje, dekoloranti, čak i određene vrste keratina mogu da oštete hemijski kosu, tako da sledeći put pre nego što kažeš ne radi mi ništa, a oštećena je, razmisli da možda uzrok nije u jednoj od ove tri vrste oštećenja.